Akcija. Gre naprej, obrat pod obema rokama, hop, 2. Plesalka je imela tukaj desni obrat. Zdaj greva on naprej, 2 v stran si umakne in ona stopi z levo. Naprej, obrne, obrne. Še enkrat, če pokažemo iz te strani, gre plesalka naprej, 2 obrat, hop, 2, 3, plesalka nazaj, se jo umakne in z levo naprej, obrat, obrat. Ja? Ko sva prišla od tukaj, ima zdaj plesalc z levo, greva vmes narediva zivalni, hop, in gre plesalc z levo naprej, leva čez, jo z desno spusti, plesalka naredi z levo korak naprej in se obrne v levo stran. Še enkrat iz te strani, plesalc